Nyanza na Boigo Rift Valley akisimi ase namba ugose ututarire ase chiabisi chito ichuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanchu mwaligereria bu television ya Ndizi TV ni magaro bengi na ndito kumiranaga ya semese eliyo mkomanya ali Amerika gwateka kurwa chinsi nyechonsi nyechura gongo rwagusi nyuranga eye kurwa Ndizi TV obwansu bu ugusi ekanikiga teseni nambaye mo kyumuno biki usi ege okwarganiria mangana nsupina okuletera senkira yomunwa oliyo konyara koibwa munwa omwansu kigima omunwa omwenyagitinge bono nigonte tekwirali bageri bunere butambiri tukule Jumanne Chinsa Isato jitukule Jumatano Chinsa Isato chabutuko nigo kumerana na nje John Kebati nanyara kumanya mange ali basako baitu babire ba okwaliganira kurwa Chinsa mochonsi afega twaswa somurobuli obweke umbu onyolenga aseli tukulia lero mirobili menge nigo yakorekana eliyo kwenekia buna bagabana batali bake ngochi abale ko tiani gwa buli tukulia mambi nago chaka chintunde cyabo chinyia nabande kugendera chintunde cyakabiri asubura yubuya obo bwachire bogochiko chaka buli tukoli hankyo ayongorose county ya Kisii na bwege county ya Nyamira musekito Job Mahangi nere na twali ni dio roboti ko bwatekana no gutiani gwa kumugabana oyo kabiri ororo musike amusnyaribo ojukoira sentundende ya kabere entunde ya kigima ono mwanchu muligeria yona enda mange na rutwa kwaliganirie magaroba ya bono iliyo kwenekia buna nigo twakumanyirie ya kigima onyolenga asiri tukulia lero nigo tukwonera mangana mange gati yabo amangana ye petition go sekina kilikia bagi koirwa asiki gambiro ya Supreme Court no bomo boli bwazimio la umoja wa Kenya bokora wana Raila Odinga na bigono mukonyo ye Martha Karua iliyo kuligeria sa obwe imekigima na bigono tukwanire amangana ali abagaba nabajia na muno mugabana bwi county ya Kisii nyaboigo mugabana bwi county ya Nyamira alibago kuligeria na gokora ase entunde ejoba irwe yemyake 5 erebosio bono oyo chikonkonya ukwonera yua senkira yobo imekigima nigakuru kwa engineer Kennedy Omuhoyo no mumaete butambe ngo chareka igatwa kwonera mangana yo asengencho yokorana kwa manyire kigima kelia oganetie toberto kwana kurumaga mangana mange kubwatekana na yoro yoburai na buigo siasa chirogongo churwagusi bono asa yuna yanda mange nigonte tengere kigima Hingoire na sensemo ya kabere eliyo twemanye asenkira yobikirano. Wiya kigima oliyo konkonya gokoletera mangana magia asenkira yomuno bwimanyiriyo nigakoro kwa Joshua Outa inche nigokoro kwa John Kebati mangana magia nigotugura chaka kurose county ya Kisii aseri tukelimo magega yumo bironya gusira Bernard Moruri nyangau egotoka soroche oromo abuli tukuligoro asekenyorokia bunyagatanyi marani me county ya Kisii hono nige amate yaye yesokirie nakugani ubutuki bweime gokorwa eliyokomanyi kirete ugokwa kwaye omusakito Steven Ndemo niga kwaliganira roboti oruo asenkira yobikirano Aiga asorochoro no mobero nyagosira Bernard nyangaunya aliteko bakogotoka aiga sekenyorokia bunyagatanyi kegotoka se wodi ya marani egotoka ime bonge ya Kitutu Chache North Enka ya nyagosira Bernard moruri nyangau mbirerera sekolengana ne amate ya Bernard nigoli tukolio mweli ba muroche kale moyo Jumapili akabora Jumatatu ligima no mobero yo gatoka igora soroche rwalio chora Karana ye tororo nanya tumwani yo mwana araire arangene Kenya wono koranga iganga buno muntu ubate program wasa maiso na sobosio lakini kanyoro kuro elire kanya na roje abekire Kenya sema sirike na rire
ono munwa na bakora nabwati chiarama atakasimgento kieke agokora bona arente tuo ekogera bono erembure gotu ekogera ugoritangani abantu mbagaitiro bari komorora lakini wonde kerembure aturi asirira akamenya goreke akanyorekana kulengana ne chinkwana ase kenyoreke kya bunyagatanyi nigase kagetarie getambe gati ya bairi mea mate ya Nyagosira Bernard basiriria magimabo ase chinchera chyobo tutukanu igegotebekana ng'a chingaki omong'ino mwababete kagosira igare gokama agakanse agakwa mumuro mwabonere agachaka bang'ani ganywe sumo akarara noyo nere bwango igani igabwatumete nyitera ere tetene nere akabwatwa musubati mwabaka musugurikera akamurusi ase arenge aseri na ndabone ndokyo 10 na ndabone nere otokire rochokorete ki osirete one korekana ngase nkeye obokongumboro obo ngabo bisekanete kiye kogera nyonekero twaikira iga twakwanie n'abanyene familia nyene yaroreka ninge serikali ne gwente so emaiga emanye ningi kire mbotutukanu kibole bokogera amangana yagoja ase nkeye amangana makongwegeza kweke abairi n'abasani nigo bagenderete gutumeng'ora guchia ase amateye kibale nokoboria ase serikali gutukeng'aneye kiboikeranu bona tingo nyaro gata bagente kunde yons timanye tingo moidete ngakeite tue bona njoro na monyarete kerego bona linda ase serikali anye konyara ko bwatiringani ria manyambando kibakoreta mangana aya into na batoganyete batokonye mugambi gwekenyore kaso mu chief ya serikali polisi ya Lioma bajiche bakoro butukikorengana no mungwano buna atokaroje igaitira akaruturoje abekire ke amajamo ireta agatokore kenye gosiga sibete akanyora ogure roje bono nyone kenyore getantaniri nkemanye tinga ninkebete bono okobori kwa mate aye na mabori atatu ninki ning'onyarite kumoita Nyagosira Bernard Nyang'au na naseki kuripotire taseni kia Ndizi TV kurwa igase kinyoro kia bunyagatanyi kigotoka ime county ya Kisii elietaliane Ndemo Steven Akaro tutigarite asoroboti ronde rungabunoruo eyamateyemo kurwa sikinsemo cha birongo imeye bunge ya Nyaribari chache mbire robale magega yomusubati obo bwe myaka 25 asirieta Evelyn Nyaboke goitwa no mugakoye goikagusiri obugima bwaye mugakuyoye nigamanyikanite na Dominic Nyatundo oyigwe kaboniga au taratoka Omo county commander bw'abanyanyimbo kurwa sensemo ya Masaba North Hassan Bashir nigatebre buno botokini go bwacha kigwe kigima iliyo komoligia achikorero getambokero kelichiko egetindi kigima murder incident report that was reported at our station yesterday at around 9:40 am in that in a village within Keromat area that is around about 4 kilometers from the station, that one Evelyn Emui, aged 28 years, was killed by her husband by the name Dominic Obaga Muranga, who is aged around 36 years old. Officers from this station actually visited the village in Boroba within Regena location, and they actually find out that the lady had severe cuts on the head and both hands. The body was removed to Ugucha mortuary, awaiting postmortem. Gotikana nayo magega y'igikuru ko igurwa nigo abiburi basemigwe gutwara chinkwana n'abarimu ayonkorengana n'umwarimu munene bw'isukuru ya Nyaikuro nigatebere buna enkiranere ororo yugokinibire ngo bigisemi chingaki obwamato buyaburakiye ko babokoroswa igati y'abayiburi abarimu nabo igo aborokiwa Asa Marieta nkoro kwa Nyaboke Asuma principal ya Nyaikuro High School kuri ya Nyaikuro ngo perform rubia umwaka uri abana nabange bayatabuchi university cyagere mini yaringe 8 points nyanja alekanike no nyankianda tutafurahi kise kokara turu mukisana tusabete nyanja alekanike no nyankianda tutafurahi kitabe kusaba witungulinga tume
iga mangana syllabus coverage tabwati problem nanda singi nchana bamenyete skuru ngosomi tuli mambi somi tuli butuko abaibo bari ku support kire skuru so mwana yabasoma abalimu bari trained turite college ichimo abana nabo bagwita respect of the school na mwalimu te utegete mwana awe none okonyora utarakura ngo temali buna koranche manyete aprepare abana bachigo kora matendo omoteri asirita kefa buonda uyumanikanite asirita ryoboteri buna farike litukulia rero nigesokirie maisomarore na kwerere ngane yabirige ko kwanwa gusichinkuma ekyabiri kigosoka buna nigo abeteka kumwengira umwana mokomunyaruka na kubekwa sigeteseni kyabanyimbo kuri ndiri litukulia rero nigesokie kigima na gukwana maisomarore asatebire buna eretanya gukorangana enkabune iyo niga ikabusyo obwigeteseni ikyabanyimbo kyanyanchwa imeyumuchukisi yasakwanirengane iyo na kujebeka maisomarore asa marieta onkor kwa Farike Cowboy 045 kose kefa buonda yona atenenira iga aso kubeka mangana na igura kona komnyoke mitandao kageta abange baino mwanyarorire abantu bakonga accuse amangana ayo na kigeko gera twachiri ko jabeka tene ninga na mangana abeire gakoba yoburimo amangana yoburimo abantu bangiwirite ndamwamu asinge injokero kende barorire nyota yane kogendo bagote banga gombwatire ne selling kale which is not true. Dito ko bare ko accuse I was actually in my house na renge ko record nyomba nkuvuga mangana ko mnyokanara riyayiga gento kende kenga mneking keyo na kega tu achira iga nyancho police station on the BNCP of what any concern on the BNCP tete konore information na bogo chaiga asomo CS oyo minto Elan Osendi for more information. Those were false allegations aina mangana atarengo so bali mogendrete ko eneza mangana ngabuna ayo kamora anjetiga tiga ko eneza mangana otamanyetie basis yaye mwanchu murigali ya gutigana nayo omwemsi omuchore bw'gwodi ya Kyogoro Walter obari muchache niga umiranire n'abamenyi bensemeyo elyo kubakiranga mbyemuno asugwire gitambo kiryo komachora iliyagendere kubakorera imirimo asentunde y'imyaka 5 igire busyo niga yakwa nayo jingaki aringi kwena ne ambulance iyo barachi kuyotumeka ekero banyiganetie omusakito Josephat Amisi na ikira naso mugiga bw'kwena ne ambulance iyo no kwariganira roboti rukubwatia asenchira yubikirano Wene kiabuna abamenyi be ward ya Kyogoro banyage ko bagutwara chinyagitali chingiya chibwate abanyagitali baisaine nabo kwene kyanga nchibwate amariogo aliaranyale koba gagokonya abamenyi be ward ya Kyogoro ayuniga kwanwali sikolia lero no MCA bwe ward ya Kyogoro Walter Muchache magaya ekoena na egali ambulance uche chinyagitali che ward ya Kyogoro na kwene kya ngayanyale ko bagegokonya asobo sombi bwabaroire anene chingaki ichabutuko Muchache MCA Kyogoro ward na emande yabona nimba tomo common singencho ikirenga kana na bwate yokorate gari ambulance ya ward yeto kyanyale ko bagego ikanga lero Galero lombwate mission yo launch ambulance Kyogoro ward irabe yokonya abantu baito asekero babwate chi emergency kana ro kora siasa yane na bagingonyora gisimi chinyinge butuko andi chinde chacha mugaso ngaya yo mwishimiwa otukwamete para tubwate usima mungino ukonyora umwana sande gwake ngaya ekijana ngera kiabune Kyogoro gitakire konyore gari kinyo gitari ikagaranga tware karangara ya kanene yugorete ambulance ebe station just a ward etwale number a hotline egokora 24 hours Walter Boigo nigo atebire ekiona kiege kamago gitangania nyareko baga guchaka na inde nacho ikirani chira chinyinge ekyanyarete ka baga koliera abamenyi be ward yo ya Kyogoro rengeka na ki ambulance ye totageti ase tokubanya abantu baito bakwa twamana kwa na matanga totagete twatema gokonyo buguma bw'omuntu kabla nyasaya ataramoira abamenyi abo be ward ya Kyogoro niko banyarako bagwesokia na komotoge Walter Muchache na gotebanga n'umurai uratiko baga kwene kiengonyale ko bagwikiranchira ao kati yabo goseli botaka na kwene kiebuna e ward ya Kyogoro yanyale ko bagotwara amagendero abene Walter ndo chochakira okora magendero na rure buya karare tra ambulance erikirenga Walter care
Koruwa bono gonko ageta buna intu abangina rito go maite intu abangino maite ngutul twara ibora. Yinwa wa ko maite mu maite kente kimo kwanere. Yes. Koruwa bu ejenere ratumnya kibwango. Gaki world champion mono asama gendro ta chage to kora bad mapema. Kwa kero mweshimi world bari mu chache ngambia mono asenyencho abantu bande nabayari ko nyarekana baenda bakole chibrado barete bachigutarira ga igose bono gaki. Batakora tigendo kiama na kona ikireke kana arurega likirenga world care ambulance. Gonga atu abere no mogoko mono una antu abana kiogoro world that's why tu achireke tuche kwa ene kinga. Na wanyatara so bisia maene nekene. Marieta nguru kungarona ontiri bikundo. Bikundo no lyo moteli na bikunda akuru kiogoro world. Yari bali chache kiogoro world nyaguta. Gendo kia toletira nene no gocha korora amagendero tu achakire ase world into ya kiogoro. Chi project yo mwesimi kwa kwanete eyemo yabo no nyatara apiswa. Etore no mogoko nga ochakire project yo korora eriti y'abantu baye ba kiogoro. Ngakiego chikoba na kia bago chikolendwa egere babe na eriti engiya. Omuroberio oyo nyarako bagokorekana ase nyagitari ya Kiogoro nigo bareta amo abamenyi be wode yo na boigo abakori emeremo be enyagitari yo abanyarako bakomotogia Walter Muchache na komusaba nyarako bagakoenekia enyagitari yo yanyarako bage komentwa abakori emeremo na boigo koenekia buna yanyarako bage kotwara amariogo ayera nyarako bagakonya abamenyi be wode yo na boigo bali bande bakurwa ase chiwodi ao Fred Mose ma public health officer ongora Kiogoro ward kulingana no mwesimi ware sanga abantu baito mangana health ando mwato bokongo especially no yokobara botuko mongino rekonyoro umwana emergency konya dora ambulance ko county ya take time mukere ye county ebate procedure ya staff mono gojo konya yo monjo kanana itukori kwera esiorori akori tutake at least serikali eri tulikiremo mo staffs. Kuripoteria Ndizi TV Korwe County ya Kisii eliyeterane Josephat Hamisi. Ekero tutigalite samangana siasa ekomiti etenerete mirobilio yukwarigania gutianirwa ku mugabano mochore we county ya Nyamira musike amusinyaribo nigo yatebribuna emerobilio yonsi yaberege wikirana asenkira endonge kigima na wigo nigo mu county secretary James Ntabo ahariganirie abamenyi be county yonsi wikirana bo ankyo somo yega buko mutiani mugabano yo iliwaso asentunda ya kabire omuzaki itukurese county ya Nyamira job maangi na bwato roboti ruo asenkira jobe kirano Maega yobo choli obonene gotabo kigwa nigo chi county emeronge na isano chigendrete kwerobe ya gotiani abagabana bachore lituko lyankyo ase county Nyamira ereye moyabo ime county Nyamira nigo emerobelio yogotiania omugabano omochore amosnyalibo yarobe igwebo ikeranu nigo omojego yora korekane ase sukuri oborose ya Nyamira ekamati ekora omoroberio yo yueteneneire na James Ntabo mbaba bagototebia bunambero bechi kwarigania abageni chiri busano amaruga urientekenenga abantu ngo chabanja nditutayale sabantabu kuba kunyina robe soda makimake koromo mugabana kurikurende abaso naira nerimbia mono abaki chikura kurwase county Nyamira asoko babwatesia aseke minano ya siasa elinde bakanyora obobgui ngambia mono especially bane media gasma kora chikura obora limwe akorobia mukobeka bantamo mutasenia bantu baito bagachoko bochorubia omo county commissioner we county Nyamira lesima Michael nate bamnambero bete boikerano asense moyoborendi asebate ababura burende tegota kobororo. We are very ready to provide security the function of the inauguration of the new governor, and we have 3 departments which are already ready to work on that day. Our guests, our invited guests, and those who are not invited, we expect them to be seated by 9:30. Because this occasion
as a limited time frame. The governor should do so by noon. Kurwase County Namira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Kero tutikale toroboti ronde rongabnoru Kurwase County ya Kisii. Omugabano mochore wi County ya Kisii umuske Paul Simbarati ni gatebiruna ni gora chigwikirania chira chiaje ichiri alirete abamenyi be County ya Kisii na kobaletero bokorli uboroboronge ekerago chia gutiani gwa bwankyo segetika gusi stadium ime iyo muchukisi arati ni gatebiruna ase miaka 10 ya berege gweta chibesa chie County ya Kisii nigo chabiri chigo tumekwa senchere itali endonge na igo nigo aguchia goti chembegwa yonsi iliyo kwa nekia buna obokurumi tubali kwa neki wemeye County ya Kisii yoro roboti uruwa senchere yuwe kiranu. Kwanza niko na furaha, nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ya ushindi alionipa mimi kupitia kwa watu wangu wa hapa Kisii. Kwa hivyo la muhimu nataka niseme ni kwamba najua kuna matarajio makubwa kutoka kwa watu wangu. Ukiona ile kura waliopiga na wale walikuwa washindani wangu ni kura ambayo ni nyingi sana. Na kwa hivyo na nilipata kura kwa kila ile tunaita clan ya jamii ya Umugusi. Nami nimejitolea kwamba nitahakikisha yale ambao watanipa kuwafanyia ama yale niliwaahidi kuwafanyia kazi nitaifanya kwa mpigo. Na nitafanya kazi ambayo itahakikisha kwamba imebadilisha jimbo letu. Vile vile nataka kwamba jimbo letu liwe ni mfano wa majimbo mengine kuja kufuatilia vile tunafanya. Kitu cha muhimu kabisa, pesa zipo lakini wizi ndio umekuwa juu. Hiyo ndio shida, ni kwamba wafanyakazi wengi ambao wako katika County ya Kisii wengi walipata mianya nyingi sana ya kutoa pesa katika county. Kwa hivyo mheshimiwa gavana anaondoka mahali ameachia, mimi nahakikisha kwamba nitahakikisha nimeziba zile mianya, nihakikisha kwamba nimefanyia wananchi wangu ambao ni nyumbani kwetu kazi ambayo itaonekana. Tukitengeneza Kisii kama jimbo, majimbo yengine tutatengeneza na tutatengeneza nchi yetu kama Kenya. Omuraibu kema kia ODM na boigo omuraibu mobu Azimio la Umoja One Kenya omuski Raila Odinga nigatebire buna obochori buri botigalete bwichi county bire county ya Kakamega na boigo county ya Mombasa nigo kolengana nere ganetie buchigotenerwa no yore omokonyi bwo munyakiro gubwe kiombegi chimbebe no bochori ya IBC Juliana Cherera na Tari Wafula Chebukati kolengana nere ajoni gaya kwa nalitukulia lero ime yomochie Mombasa asatebire buna Wafula Chebukati nigabonete gwetigia emirimo kubwatikana nere nigo akoretie obochori bwa eta senchere talinge engia. Sasa tena yeye hataoni haya, anasema hiyo uchaguzi wa Mombasa na ya Kakamega yaendelee kama iko hapo. Tunasema hizi uchaguzi itafanywa chini ya usimamizi ya naibu wa chairman ya IBC. Bwana Chebukati kama mshtakiwa disqualify himself, ajiondoe katika hii uchaguzi ambao unaendelea, awajifanye na wale watu ambaye hawana upendeleo. Tunaelewana vizuri? Sasa mimi natangaza hapa, Bwana Chebukati should disqualify himself from presiding over the elections in Kakamega and Mombasa, ili haki iweze kutendeka hapa. Sasa hapa Mombasa na Kakamega ni kipima joto. Nataka si nyinyi kama wana Azimio na wana Jubilee na wana Chungwa na wana Wiper, nyote kutoka hapa mrudi nyumbani. Kampeni tulimaliza, iliyobaki sasa ni kuambia watu wetu wajitokeze siku ile, siku ya Jumatatu, wajitokeze wote kwa wingi, waende wapige kura kwa Abdul Somad Sharif Nasir. Akara tutegelete imeje county ya Mombasa babwatani be kema kya UDA
Inseo mo bwa Kenya kwanza boigo nabarobu ngo bakole taro ijabo guchese county yo elio kumwakiriko kumurwaniriya bwekirugo kyobukabana kurose county yo bwekema kya UDA Hassan Omar Sarai nigo batebirubuna nigo balenekerenka giucha kubwa ekirugo ekyo nigo babulire bamenyi benseme yo kumubwati Sarai na gusoka litukoli bwaki bwechukura na kumwakira chukura asobonge kigima. Mimi kwa majina naitwa Jafet Mokaya Nyakundi, nyumbani ni Kisii, mali inajiita Kitutu Chache North. Sasa sisi tumekuja hapa, tumetumwa na naibu wa rais ambaye sasa ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Tukuje tushirikiane na ndugu yangu Sarai kuhakikisha ya kwamba tumekomboa Mombasa County. Nimesikia watu hapo wakilia ya kwamba ati tuchunge kura. Kama mimi nilichunga kura ya mzee mkongwe, tukaenda tukachunga kura ya president wetu William Ruto. Sasa ni kura ya Mombasa itatushinda kweli? Kura ya Mombasa itatushinda? Hii ni kaunti ndogo, msiogope. Hii tutachunga kura na mheshimiwa Sarai atakuwa gavana wetu kuanzia tarehe 29. Hii Mombasa tutakomboa kutoka kwa wale walala hoi. Nasikia wamewanyang'anya mashamba, wamewanyang'anya maploti. Kwa hivyo hii piga kura kwa mheshimiwa Sarai na UDA. Na uzuri watu wa Mombasa saizi mko na inaitwa marking scheme. Mshajua mahali serikali imeelekea. Serikali ni ya UDA. Sasa wewe unataka ukue nje ya serikali? Wewe unataka ukue nje ya serikali? Na sisi kama UDA tulisema ya kwamba tukiingia usukani poti tutarugesha hapa. Ama mnataka wale wengine wachukua poti kule kwao? Si mnataka vijana wenu waandikwe hapa? Sasa sisi peke yetu ndio tutaweza kuregesha hiyo poti hapa na tuhakikishe vijana wetu na watoto wetu wameandikwa hapa. Kwa hivyo msiogope, sisi tuko hapa, tuko ngangari na kura tutachunga. Amakonya sobomo bulia bwazimio la umoja wa Kenya musubati mathakarua nikababulia wamenyibe kaunti ya Mombasa gwesokia sobonge na kumwakira chukura Abdul Swamad Nasir lituko elio ekyombigie chimbebe no bacholi kya IBC kya betagikobeka ayuniga kwa nalitukulia lero chinga kibaikirana imeji kaunti ya Mombasa na kubabulia wamenyibe nsemeyo ekumwakira Abdul Swamad echukura senchira yobonge. Muone ya kwamba kura zote ni kwa ndugu yetu Abdul Swamad. Pia muelewe ni kwa nini wakasimamisha. Mshaambiwa na ndugu yangu, hawakutaka ijulikane Kenya walio wengi wako upande wa baba. Kura ni zenu, ni nyinyi mko nyuma ya nani? Kwa hivyo fanya hiyo kukasirika kwako sababu umeibiwa ikufanye uingie kwa kila nyumba kuambia watu wetu watokelezee wamchague Abdul Swamad. Mimi nataka kuzungumza tu kidogo juu ya umuhimu wa gavana. Mambo yote yako ya kila siku ile inakusumbua iko kwa ofisi ya gavana, iko county government. Ujue ukikosea kuchagua gavana, hata tukipatiwa ushindi wetu ambao umecheleweshwa, baba akitoa amri akiwa Nairobi, wewe upate baba care. Kama ni gavana ambaye hamsikizi baba care yako itachelewa. Mipango yako yote itachelewa. Wamezoea kuita watu project. Abdul Swamad ni project ya watu wa Mombasa. Ni project yenu? Ni project yenu? Wale ni project ya makateli ambayo wanapora nchi yetu. Msipomchagua gavana anafaa, ile poti yenu itakuwa na miguu, itatembea. Biyamono kiyumo mwancho murigeli wa television ya Ndizi TV ekero endo chichigire jide kemero ngibire na isano nemo kulengana ninsa yane Chinsa Isato chemaragoba yabono chidi Chinsa kirogongo rwa Afrika ya mocha enga chindo china wikira gabuno ngo kwa mangana majia senkira iyubo kiranu
tumagoso sentunde akabere yomurobulyo bweke umbo no maite butambe ngutwara chintunde ibere tunde tangani na mangana magia senjera yobekiranu tumagoso sentunde akabere yomurobulyo bweke umbu oyo gotoira baka Chinsa Isato chabutuko lituri rero una nagotebia ni gotore na engineer Kennedy Omoyo oyo no monogali na boigo a political analyst omangana ya siasa ga segete ni Ndizi TV ni gotora korera mangana mange anena mono ye petition iyo bomo bwazi mio la umoja one Kenya baba bakubeka bosyo bweke ekigambiro kilikia Supreme Court na boigo abantu banda bangi mbere barabu babikire petition cyabogalia gotaka kwamerera y'uburayi gosobo bwihe boyo renge gosoyo andete koba omokonyi bumurayi bwense oyore bono murayi omochore bwense muske William Ruto na boigo ntukorera mange abagabana bechi county bere county ya Kisii na boigo county ya Nyamira emerobiri yonsi ya enekiwe koba kigima kwa roboti litokobekera kurese county ya Nyamira musogete job mangi na kwera kigima kurengana no muliki bweka muliki omunene bwe county area ntabo nigo atebire buna babekire mirobiri isaine abuankyo amusinyaribo gotiani gwale sentunde nde yakabere elio anyaleka bo mugabana bwensemelia nabo igose county ya Kisii muske honorable Simba Arati Paul nerengotiani gwale habulito koli ankyo onyoleiga mambia abasaki baito no babegete masigeti kiagusi stadium gokoletere masayemo amangana jumna uchi korekana igobano no uchi korora na kyumugabana bwe county ya Kisii gutianigwa nabwe county ya Nyamira job mahangi nere ni mugetie irio igoro kigima achikokoletera mangana jo buna korekana kurose county ya Nyamira bono ndukwanira mange alia abagabana abo guchiko swabisi abagabana na bangi bagutianigwa ilitukoli yankyo kurende tukoligereria asti county bere echiciro sorgo nkurwa usi unyolena abagabana bagoswa ebintu ne bingi baguchiko inherit yasemuntu bwege songo ndubwata ba contractor go sabanya konda batarakanwa tubwate kinyagitali kitabwati amaryogo tubwate abali mu ICDE batarakanwa tubwate chikatel chinyi abono cyarorire na mugabano kiro mugiya bategete na baruba sororo ime tubwate drainage system ubine nyinkero so mu cyubusongo nabwo ni county ya Nyamira igomangana na mange to gukwerere mugoroba yabono kere tole na Keno Muyo asemeseye ikaiga nigo ntegete ngenda so mutumo komoke elio kinkoirana to soya seye mo samangana hayo igobono kabe na intwe enambigiye igoroga bone ero gutumika kutulikira SMS elinde to kwane